Puliano takote bukuk sono khulumo te lamsogo chumui tibio sengtau phaisok baijak 30 bagma constituency thaini killa amsayo o thai engkha tabu joto lukurok ni mokolo naklaijak tamuhangka ke o jagao tongo sini TRIPURA mo thani engai batainai tongo edisini CM Sar Purna Chandra Jamatia te MLA Sar bo tongo BJP ni engai batainai Rampodo Jamatia Sar te CPIM ni engai batainai engkha kacham mantri Noresh Chandra Jamatia Sar gabo belaina lukurok tabuk nationalize Sabo Wngnai no phia babo to jora se saimanai tabuk sengkok salainai TRIPURA mo thani engai tabu o 30 bagma constituency thayo batai tongnai Sar Purna Chandra Jamatia Sar pulana sano lamsogo khulungo CHUMUI TV nai tongnai joto takhok tei buhok sona sano ang pula sengna musuma hangge tabuk je bus kangni chongbari no tei je campaigning ro choli tongmani aborok bahai te lukurok ni bahai hamsang marok mani tong abano tei kisa saikhan belakya hambai campaigning belai ne kaham no choli tongo ang kami o thangoi joto jaga no campaign khaika chikon program kotor program khaika bike rally bu khaika joto no lukurok tabok khatong laijak sini bubagra netrite TRIPURA mo thana Kwplai khainani bagai o amsayo joto no tabok bubagra simisi kok sanai mangha nge ang je jaga thango a jaga joto no lukurok phai saphaibe bubagrani wansomung bubagrani nahormung chini TRIPURA sani bobishot snanani bagai teibo samung khainani buskang agognani omhairok joto no khatong laijak nge sana tege sana mo sa nang puila je chongbari batai mane edisini nge batai mane yagolo nang edisini CM man kha te abuni yagolo tabu Bidhan Sabha chongbari bo MLA ni bagai batai tong nge sar bahai ma tong sar abuni kisa thangnai probu jeng Kwplai Wngnai hi saimano tani ke bubagra je jaga tongo a jaga TRIPURA sarok tongo karon bubagra chini TRIPURA sar dofano lama phiyoknai hwnai phaimani bagai joto TRIPURA sar no bubagra no logerunai tabok boseng Kwplai Wngnai thangnai ADC pro jeng derma si somai mano joto no khungo jeng sogmaliya joto kamio jeng sogoi malia haifano bubagra ni khorang sogoika boni bagai no lukurok gobang margin bai ano Kwplai khaika ang jehetu bubagra ni protinidhi ngoi o amsai basau tabok bo haino bubagra ni protinidhi ngoi chongjagoi ang tini basakha o amsai ni lukurok joto no tabok bubagra ni logeo no tongnai gobang margin bai no Kwplai Wngnai busuk abo saime phano gobang margin bai jeng Kwplai Wngnai tani hingke je jaga thango chini TRIPURA motha je jaga thango chini bubagra je jaga thango chini bubagra BJP nang thung CPM nang thung borok kono program khaimeya je suk boroni thani rang pucha tong thung chini bubagra barbar sai tongo je BJP ni thani rang tongo chini thani TRIPURA sar tongo chini thani kobei tongo jeng o kobei ni lama bai no chini TRIPURA sar do phano phiyoknai hwnai bubagra no logeroi tongo hani bangai joto kamio no tabok BJP CPM borok meeting khaimaliya je jaga thango boron loge ke bokuri agini mantri kesa thik ase mane kha kaham ko haifano jengni loge tongmaliya tabok MLA tongnai Rampodo tongnai mantri bono bhaino jeng nono logero kha 2018 phia ba tabok ni jeng bubagra no logero nai lukurok bai mahai sajaka naw thangoi rangrok bagmani jeng khobor mawo rangma khenari hne jeng agini chimi chawo tini bo koyekta jagao rang bagmani jeng proman makha khobor makha je o jaga thangoi rang bago hnai inge sakha borok bo ang rang maha rang rojaha thia sinari jeng sawo je rang rojanai borok bo sawo je rang ro phaijaha mangso paisa di hnai ba salai di omahai hnai inge jotono tabok TRIPURA motha bubagra ni loge tong inge teke sanamo suma ke sano tabu to sanang lukurok ni nogo thangai lukurok ba malai kok ai mong khlai tongo ge lukurok ba kok salai borok ni jengjal rok tamo saiman ka abuna tei ke sai jengjal to sara TRIPURA wono jengjal chini TRIPURA sani jengjal tabok sujra busujra jengjal abo saisimaya kabangma ang edisini CMUI kami thangoi nokha tui problem tongo school ni problem tongo tabok jeng je school lo tabok interview tongo o school ni condition bu blai heya mo chini ADC bai chalok jaya phia ba school ni condition haya lama ni condition haya sakham ব্যবস্থা ni hamya nge lukurok jengno sungo tui ni ব্যবস্থা khaidi ang srai ni masawo di WS department chini ADC o kore tui ni ব্যবস্থা khaine ni moto chini ADC o fan kore state ni budget ni matro 2% jengno rang rojao 2% bai jeng bahake development khaimanai bahake tui roi manai bahake current roi manai bahake road facility roi manai tini chini PWD department tongo a jaga sar koti si PWD ni department ni rang sok phai development bagai hangkha ke
kaisa bridge sanana ni organ of bridge tong bo kaisa si 4 koti bridge inge kaisa bridge sanana ni 4 koti jengno total edisi ni PWD ni bangai rang rokha 4.5 koti inge jeng bahake development khaimane omono lukurongno masau hani bangoi ni chini bubagra je greater Tripura land demand khaimani separate state demand khaimani chini constitutional rights ni bagoi ching demand khaimani omono manani nangnai jepro ching manai afro chini thani power phainai rang phainai afro si ching no develop khaimanai hai hni saja hanke lukurok jotono busibo chingno asuk 38 year ADC o chingno bonchito khaikha ADC khag rokha 75 বছর চিনি লোকরক সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি মংবাই দাল বিদাল পার্টি বাই जों फेमलक जाखा जों कागलाइखा हानि बांगै जों बुचिखा ताबकति प्रचारक बुचिखा जे स्टेट गभर्नमेंट जे चालकनाय र आगरतलाव आसगै आनि कामिनि नवाबारि आमसाय निनिकिला आमसाय विभिन्न आमसायबो तै करै लामा करैनो बरक बाहायके सिनाय बाहायके बुचिनाय जे तैमा नंया ओ बरक सि बुचिनाय जे लामा हायाव हिनाय बसि बुचिनाय आगरतला तंगतै बरक प्रोजेक्ट सनानाय एस्टिमेट खायनाय कागजे पत्रे रेकर्ड ठीक ठाक रनाय अथच रिलेटिव ब्रह्मंसा करे तिनि जल जीवन मिशन बाय कामे कामे आमसाय दैनि व्यवस्था अंखा होनाय साव बो जागा अंखाबा 65% बरक फैमिली वो कनेक्शन रहा पाइपलाइन बाय दै टेप खायि वाटर सप्लाई रहा हाय होनाय बरनि रेकर्ड दं फियाबा निरक नखना लामा आमसाय फाइफ्र लामा जे नक जागो हंखे पाइपलाइन तंनाय दै गरै फियाबा पाइपलाइन छिमे ये लोकरक बुबुची खाताबक जे बरनि दालार ताताल जे प्रशासन जोंनो स्पेशली तिप्रासा आमसायो एडिसि आमसायो दिप्राय खायमानि अब लोकरक बुचिखा इंगे ताबुक सार अबस कांगनि चंबारै तो अ 30 बागमा थायो तिप्रामो थानि इंगे तो नों बातै दङ सार हंगाइते बीजेपी नि बातै नाय एमएलए सार दङ ते सीपीआईएम नि ब कचा मन्त्री नरेश चन्द्र जमातिया सार दङ इंगे अब बातै मुं बस कुटुक उंना हने वानसो बा कप्लाय इंगनानि बागै कुनो तेबो केबं मुंदा फाइना हने नङासो ना बातै मानिबो कुनो कठिन करै ताबक नियो तानि के जत तिप्रासा सिन लगे तंगो जों 100% पास नाय गोबां मार्जिन बाय पास नाय अमो कॉन्फिडेंस रामपद बरमगना रामपद एमएलए मंत्री लगेवो के बुकरै ताबक नरेश जमातिया सीपीएम बरनि बैलेट पाइ हा एक्सपायर हा बरनि लगे के बुकरै सुदु ताबक प्रतिद्वंदी हिसाबै बीजेपी न तंगु फियाबा गोबां मार्जिन बाय बसेनाय पहिलाव नां साखा नव थाङो लगेरनाय के बुकरैखा वानजी एरियाव थाङो लगेरनाय के बुकरैखा तिप्रासा आमसाय के बुकरैखा नेने मलसम कम्युनिटी रनि अर आगे थाङो बरनो गोबांमा फेमलनानि चेष्टा खायो हायफानो ताबक जतनो खासिजाक जतनो बसिजाक जे बोर्डनि जराव न रां रवै पाइबै नि बख्रनो पाइबै ताबक बोर्ड आदाय खायमालिया जतन साइमानो जे रां नावै बोर्ड माने निजेनि भविष्यनो फालमानि कलायो निजेनि देशनो फालमा कलायो निजेनि दफानो फालमा कलायो अब लोकरक जतन साइमाखा मासा मुसु तंनाय फियाबा 99.99% नो लोकरक साइमाखा जे आं रां बाय बोर्ड खांखे आने बुसा बुसुनि भविष्य ताबकनिव हामया आंनाय हानि बाङै बरक जेसुक साखथादि जेसुक चेष्टा खायदि जेसुक चक्रान्त खायदि चिनि तिप्रामो थानो अ बागमा केन्द्रव मेचैमालिया आनो मेचैमालिया अब परिष्कार अंगै थांखा खना जनसभा अंगनाय आरो साइमानाय मियाव 10 तारिख बर ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी हितै फेका राबलि बर 2025 आसर चेयार बाय अरनिबो मिटिं खायबो जों साइमाखा जे हेमा मालिनी नायनाय हिनि फाइनायसि 90% दं अरबो कारण हेमा मालि हाय ब्रै काहामा चिनामानि नायका सब नायनि मुसुया तंनायबा लाइव अपॉर्चुनिटी माखा जे फेस टू फेस नायनायनि बागै कायसा नवाबारि मैदाननो हेमा मालिनी हायनो नगनाय हा मकल बायथां जतनो नायनायनि मुसुगु गोबांमा तिप्रामो थानि बररो फाइनाय फेखा अर फाइनाय फेमानि बिसिङो सानो टोटल बर अंखा राबलि 2500 आरो 90% हेमा मालिनो नायनाय हि फाइनाय र इंगे अमनो परिष्कार जे बीजेपी बसकांगो बर आसो बरनि अमक करैखा यारं करैखा बेकरिं करैखा बुफां करैखा ब्लाइबो करैखा हायछि सोजाकक पाहार ते पद्मफुल चासंलै हायछि ताबक ड्राई सीजन पद्मफुल तो तैगनांगो सि चासंगो पाहार सुदु ताव आनारस चासंगो कारण चिनि त्रिपुरा हाय राज्यव आनारस बिलाइ हाबो हावो थुबु थगो आनारस जत जागा चासंगो पेखा ताबक फल मानानि बाकी
hingke sar to edisi ni sia mangai to samong khlai na tongo hingke tomong kwplai engai MLA angkhang ke amsani lokorok ni bagai tam samong rok khlai no abono te kisa seri sagarsa belai ke hambai jotoni bkhao no om haising mung tongo je MLA angkhang ke bo amsai tama khaine jotoni sungmung tongo ang nije bagi sungmung tongo nore Jamatia no bo MLA mani bo tama khaine bono sung 10 bosor nokha ta borom gana MLA rampodo bono bu sung 5 bosor nokha sini amsayo bini amsai no bado siri MLA hanke to nije ni area 30 bagma assembly segment area one development khaine sini amsayo ang first priority ronani mosugo agriculture sector karon maximum no agriculture be dependent oro chakri manai bekre chakri khaine bekre sikito bu asa kre kila hai amsai na Bangali ho Tiprasa ho Muslim ho joto no agriculture by related 90% agriculture by related nge agriculture no chung develop khaine ni blai nango han bangoi ang agriculture sector no important onai doi number tongo chini education sung education sector sung no khaki lam sayo school tongo kabangma otosa kaise school ka ham kare no bari higher secondary school tongo oro science ni stream kare commerce ni stream kare nini rayo tongo arabu hai ni sem nini jolema arabu sem wanji area wo bu tongo arabu sem nge ang wanji area ang thung Tiprasa area ang thung ang jodi MLA hangke education sector no ang nojoro nai tani hingke omo sichini bobichor jeng sikha kare hingke chini kono society kono rajyo ni basi bwskangwa agoi maya violence nai hingsa nai podre por bobai ne chini somas no kusugo kanani kasojak nai jodi osikito bangoi thangkha hingke nge jeng sikito ni porima jeng bangro nani nangnai boni bangoi quality education ronani government ni daito tongo bono ang nojoro nai teibu healthcare chini bagoi blai important chini hai bises ke osikito amsaiwo healthcare ni blai problem nini sak no healthcare ni check up khaije ya bororo stroke ma jak bai BP high ing bai nge saime je samani dera oi horo hothat BP bare oi thila hangke chung kabangma hayaro khakalai bino salai mani thani rogo nge healthcare chung tag ni science ni jogo chung healthcare no nojoro ni nangnai bono chung kila hai nini athrabla hai hospital tongo phiaba or jaga healthcare ni asuk kaham facility kri doctor kri equipment kri ni bagai chung health ni awareness kri nge healthcare black he nojoro ni nangu karon chung swasto kaha sak kaham hangke si wansongna ni kaham phayu samung tangna ni kaham phayu nini bebak hamoi thang hai si samaj bu hai ni hamoi thang nge healthcare sector no bu develop khaini nangu SAMLA hisabe blai important role tongo hai issue rong no teiwe je samung khaine ni bagai nini infrastructure o jaga nangu blai ke kabangma industrial ni tourism sector rok chini kila hai bagma hai amsaiwo bahaina bu development khaimana ang MLA ngoi thangkha hingke bahaina bu nojor nai tini ang ADC CM ngoi saima khaje chini ro potential tongo chini ADC ungthung pura rajyo sung potential tongo je bwskango sung agok mana kogo ne sajago baire ni borok jara unnoto desh ni borok ro hingke jara bikra tongnai ro borok hingke hopeless por hi honjakpho sangke hopeful por chini ke bobishot tongkha mane ang bikra phano chini bobishot hanai hai asamung tong Tripura no chung snai mano chini amsai no chung snai mano tani ke chung bikra phano hopeful por honjag asamung ganang bikra baire ni ke tei kri kha bobishot borok ni bikra hingke bikra ang tama khai chasne jemon chini ro bolong tong area tong hathai tong phiaba boroni rang paisa kri ni bagai oroni bikra rok plantation khaime ya jekono samung khaime ya nge borok government support khaikha hingke borok jekono plantation pineapple ungthung jackfruit ungthung nini rubber plantation ungthung sung borok government ni hoite project sanamoi rok hingke borok 3-4 bosor boroni economically omo develop ngoi thangnai nge sung omo hai sector no important roni nangwe je hopeful for borok bikra phane asamung tongkho borok no sung sanawani bagai MLA ni onek important role tongo je hai sector sung o amsai ni borok no development khaiman hingke kabangma investor rok phainai government ni project bu sanawai manai
नों कन्भिन्स मा खायने नों प्रोजेक्ट मा खायने आसो हंखा हंखे प्लानिंग डिपार्टमेंट हयतेबो बर अमनो इम्पोर्टेंट नंजाखे बरबो सेंक्शन खायो अमा आं बिसास खायो फेयाबा जों ताबो खायजाक माने नगिया हंखे आं लोकरनो अमनो कयनानि मोसौ निरनि समय टिभिनि बिसिंति आं अमनो कयनानि मोसौ सिनि एलाकाव सिनि आमसायो डेभलपमेंट खायनानि बागै निर नरेश बाबुनो नखा रामपद बाबुनो नखा निर आनो अपरचुनिटी रो बायदि जतन आं कयनानि मोसौ आं एलाकानि बागै सामों खायनानि बागै जे आं मानसा आं सागथानाय जेफ्रा आं सगिया सिनि बुबाग्रानि साजेसन नानाय सिनि बुबाग्रानि गाइडेन्स नानाय अमा हायके बसकांवा आं सामों खायो थानाय गे साना बेलायना हामबाय मारियो सोंननिनि जरा केशव बाना सोंनो जरारि मा बागैते फाइनाय विधानसभा चांवारे बागैबो गाहाम क्रमं थुनै सों खा गाहामिया भरोसा हामबाय खुलुमबाय खे गे ताखुते बुसंग नरक खोना ताबो एडिसि हापांनि सीएम अंजाग सार पूर्णचंद्र जमातिया साननि कक रकनो नरंनि गोबां मा सोंमं तंमारक बनरक खोनावै साइमान kana हनै सों खाखायो ते ताखुते बुसंग बेलेके हामबाय मारियो कदमा जरारो सिनियाव पान्डानो नाय तंमा बागै तेबो सों कदाल पान्डार तु बनानै चाइतंनाय हामबाय।